بسم الله إنما حرم الميتة كبرنا أو حلال طيبة لكن كوني أو كان حرام دينا كما أغنى يجا أو نكين كوني إنما يلحصر يعني هونسو أسوق جميع أغنى يجا ودان تنوى هيتا أيكون جاتين هري جبهه كراكون تقولون جنگا أوي ميان هانتادي أوسا هانتادي إنما الله تعالى حرام نجيبنا عليكم كما أغنى يجا والدم jibani maniya himbe ga makursi ti islama on kursi ni mogonga bo sunna nyana ka hay nanti anga himbe kutu hana baka hongarin tenga kin jibe anda daba anda senk himbe go baka manda nonan kutu kenta bini kharinan kambide manda taron kutu ay kenta yigene wa sunna on honu bugadi ti ñegen ta jibene buren xana ken ta jibene anda khursiyo amma khursiyo aw yigene kama alquran ma ken ama kun goni bismillah والدم ara horem paramundi almasfuha nimbi ga buro kutura kenga aya ngurna walangala e lan amin gondi insha Allah ولحم الخنزير صلى الله عليه وسلم أهلت لنا ميتتان ودمان أتي إلى جيبانو هلي ديغاندو كودانغاني الله تجيبان سو حرام الله فارن تجيبانو هلي ديغودا الله تي هورنسو aga buguro kutura kanga harami ati nga horo hili wono ti Allah rakin digando kudangani ati jibanu bilni maniya as-samak wal jarad buri aro nyere ndajibe ati horum pilini maniya al-kabir wa tahal bute ado harnene wala su hore 100% hore ngena ngana mun ko honda bakari hore halle بسم الله ولحم الخنزير adi gijin paren ciyen ka ala ken ka haramun da aka kamma ala ciyen ko ni me ken wure hati ti awa anyi men da ko tendo aywa ahate anne ga mun ti kun sireni da ai ala ciyen ko mun sawara ba ciyen yani la muriyenga kutugo da ken batia ko da ken ga haram bane ken bi da sehenta kutugo akuni men ken anya gunnen gijin paren ngaw anya kan kalle ngaw asumbana amma jin kalle on taro kenga jin noru hon su ko mande aso yigene an ga wato Allah ho yigana anta ho nyana nga ago baka jinyari Allah wa yigana ho ndai bismillah وما maganda imam malik madhabin di kijin pare nyinte na kesu an ma bokoti bakai aw gemme anandu na hatikinga kemo imam malik madhabin di bismillah wa ma adahum haramunni iga sonko kian kursindenga Allah taala dangani na kursinde hilalin ni kursina ngo mankange be bondi ni kursinde watinga kem mankange ganya Allah tanai bane kebrenga kem poko hana kenta yigene basana kem pakati inde kursu ninya eni kanne ngoto ti iborinunga aha nda any kursu ndangi bori dangani nda kursu ti ke bori tokonga ay kenta yigene bismillah ومن kurusinde awin Allah yada kurusinde wakati
kahirin na ho togo na Allah togonko kahiri ismullah ya'lu wala yu'la alayh Allah togo yang ngurugini hon tawrigina kamma lakin mo togo no kan kafirin nan gaba kendi kitabiyuma chrétien ou bien yahudiya kinya sabun awran ayandi ti i gande ni ga indi ga wada ba ho togo ni wala kan Allah togonko ndage qurus isa do Allah da Uzairu do Allah da Maryama do Allah da aslan akeni kahirin nga agara Allah do himbe to onko ni donc Allah to ya'lu wala yu'la alayh kinya sawun aw gemi ona o fi qursun denyiga amma kahiri himbe ga di kitabi wa ay kem po qursun den ta yigeni hillo sikani ken islamin kallenga islamin ko qursun ni wakati nganga hoto na to ongo himbe ga di Allah yi qursun ni hombe de anke ni bugo islama gonde islami kursin dem pakati angara hotto on ko ta himbe ga hiti Allah anda ko Allah kallen kaneo anda Allah kallen ko kaneo an kursin ho hombe de ange ni bugo islama gondi anya ile te yemenga ange ni class islama gondi maharna an kursin ho na nyige igati noko ago mun islamin maga an Allah ta gonkono wajibinago ma mustahabunago wal masunna gankago ken noko ho gani wajibi ya an Allah ta gonkono islamin ganda Allah ta na ta gonkono anya kahiriya ho gani sunna Allah ta gonkono an ganda Allah ta na ta gonkono anda haramiya ho gani mustahabu anna Allah togon kono an anda Allah tana togon kono anda makruhnya هذا هو الفقه بسم الله فمن عادي يمبي اضطر إيغانا كم فتاقني غير باغ نكتا أيوا هونو كي يغينا همبي كما ديغاندا جيبا مجيم باري مقرسين دي هوري أيوا حتاقي صابورا عنكني غير باغ ناني سري أيوا فسق انتهي ولا ناني ياد انتهي فلا إثم كن صابورا التي جنوب عليه أكما نغانا جيبا نيغا مانا جيم باري نيغا مانا هوري نيغا إن الله تعالى غفرانا يني بيسانوندا إننا نيني تسلامنوا حتى يغا نانكني mati maga yiga annan kara dulle ngade la dina ke yiro banten yani anne wen yani nga dulle nga kira an dulle kira an kita kammo hal huwa baghin aw adin ayadan tenyani wa ma fisqin tenyani kinga ndai aw shari'a ne wiyanta dangane ana hoyi wanya ona haddi awru hada bagh aw gunnendi amugo ndengo dulle nda kita ken sabura ahi ko ndengo serebe ganda kita andali an gaba kaso nyana tungunyani ma an gaba awa haddin ya tungunyani awru kenye awatu inda ro debundi yori gene aywa kebirenga dulle nga nan kita gendi jiba yigen taranda jimbare yigen taranda anyi mana dulle ke nyanyime wal maad ya dantenya ni imi an ka humeya na labon no marhalu mutu wogu nendi inda serebe wari wokenan indarni kadi awasirin wari qabate o yirigana dulle ga nan kita gendi dakunda an kita gendi amadiga anna jiba nyiga amadiga anna jimbare nyiga ma keta kondo nyani dulle nyani kemo onuma sabu kebirenga himbi haram tenga ni gijimbare ya ma jiba ya anga yigana gijimbare no jiba ngana menyi aywa anga makkanu jiban toranga ammotin denni wiya quro ngadi wiya anga makkanu kenga jiba nyiga na tono anga yigana kuma habinda anga yigana mpagu an ho tunu na sawamma anga na kari wakati be anna kuten sere
amma madhab ni gon wono kunti honni yigadi sadr ramq no lemen bodon so ma hagadi ko nuti ma aslah Allah utadi ko kwani madhabin da an hakadi an usana utunadi an ana kariba kama ga nasiri بسم الله إن الذين يمبينوا يكتمون ما وكني الباقي غما كتانا كم ورونتي أيوة والملين ورونتي ودول دان كتا كلندي كبرنا كلا وجيبوا نجانا كلا كجيم برين نجانا dan fara wo wuriye ado yadai ado fisre no men rinda bana o se ku tora mo jamanya kama kiya kallege tora na yime bana kama aya nguru akama angura antara awru no ken tora na yima abana kama ya sabura ko ma habindi konto nga na ka take no ni aroji wanya ngamma ku kallege ken tora mo jamanya kama an gana ke digani dangani kan bidanga jaman da lahiya ne bismillah innal ladina yuminu yaktumuna ma kunga hum mundini Allah ta'ala garakin yanqanni billi aywa kitabinga wa yastaruna yujun ko haragunu fi kitabike kan tugunaninni umma anguto buru kutigiti kunta ho yigana nari no gondi illa an-nar ma ganta yimbinyi ولا يكلمهم الله سروسري أنغر الله تنقل أنغر الله قلين تنقو نهم من دوتي ما عند الله قلين تنيا نهم من دوتي أيانغا يهودي أنو يريد نك أيران كم بينو قيرني كين سكما الله تكين كمان يامبي بنا هم بيريغا تي الله قلين تناي أنت كون هم بيران نقولي تي يمبين بانياني ولا يكلمهم الله تعالى أن تكوس هل ما غنوا أيوا سيجن قدامنا أبوتين سابره وره أنتي سنوني بكا جنوبنا يانغان قدين ويدعنا علي يمكن تورنتني وما كان كتبرو واني يمونا هاي غلا سمنتا ومبراو تكاندا ينغا إلى يانغان قدين براو يا هاينغا فما أصبرهم بسنا يا هاي نيني دعاني جندا يجمع مغندي kande nyanyi dangani ginde gama harago ngai gara harago ke birenga kande nyas anya tunu yenga ya hay nya ngangate nga ke sawra ngani himpai antin mani fama asbarahum qorenni agara kunya sabaranu ya yimben kamade jaja ko yimbe munyini koy keni ya anne kamundi nan kabako muminan nan kabako sirenyi meni ya onati nan anya ngenge bunnendi anyi me watu Allah rakiako anyi me watu an bai mana himbe ko an kuma garinya kuto anyi me watu Allah tinna kekko ina bangandiya anyi me watu an tak mana bangandi kindi ako ni ke kuma nda anyi me bunne mbani nan ya ran tuto adi yani ya haibe ga yino an bai mana harago na yangan kata yinga kande nyas anda nya saunta wa kini fama asbarahum ala nar ko qorenni agara kusabarindi yimben kam بسم الله ذلك عدي أورانج ما أنكتو أصاب من الله تعالى على كتاب ينقني تونغا وإن الذين أنات يمبينو كونغا ميسوي كتاب كني في شقاق أيها يهودي أندو هلا كفانو قرآن دي كنا تسوجيني كنا تكرتيني كنا تجيجان كتقنيني إي ميو بوغيدي بعيد إي ملا تميا إلا تتونغا بسنا kunta menyi di serebane bangutunta yana kea sugana do gijan katana inta serebane inta banguto ima dungi meda korotendana do sugana maro gijan katana ima dungi meda inta me bangutono i menta gemehidi serebane ro yana kea kamo i mema gem banguto ndi illa tungai bismillah ليس البر الله تعالى تي بس بتي ينصرون تاقم يا تولوا وجوهكم أنا غجون كوي سلني قبل المشرق دكيم بكم بانغا والمغرب أدو كنكنم بانغا كم بتيم بتي مغنسرني يهود تي بتي مغنسرني يعني أنا نجون كوي بتي المقدسية كم مجينا كنكنندي
nasaran tibbati mo sirin yani Allah jonko kiyem buran ango no qusu kinyen Allah khallenga Allah tilla bati mo sirin bidi ke ho ولكن نقصا البر كي بيغني بطانا يعني البار يعني البر من البر بمعنى البار بطانا نكوي بطانا يعني يمنا آمن aga tongonni ti Allah bani na gunga aga tongonni ti kotanga dingani kota lagarenga aga tongonni ti malikanu su kamandenga aro kitabun su aro annabiyyin mun su ki halle ala nabure ngini kappa iqanu yingada ay mewa munda de kem ari lungensu akata karni ذوي القربى على كني كوي مارن تنتو واليتامى أرو يتيم أرو مسكين وابن أرو كل اللمونا أرو نياغندانونا على كني قنو مغانا سيني على سلين دوماني على جاكان كني يفرضانو هكذا ado timmandanu nyani sawa batistrin dungonunga igo timmandini ti lahidununga bira kebe inda Allah lahidulle magu meda awasirul lahidulle magu والصابرين sabaranu nyani bati mogosren dungonunga aywa iga sabari gajang fuqara ko qotendi aro watti qotendi وحين البعث aro gajang qoten pakatinga Allah killendi أولئك الذين صدقوا وأنتم كوغاندتي oni bati ko bati sirin yana kunda ko ila tongoni وأولئك kuma an goto siru ko tigi tigi المتقون wa to ni Allah kannanu kuganda menyi serebedi Allah kannen putti mantengandi ke juku ba ne go serebedi Allah kanne juku ba ne wandi a hillo ga wandi Allah kannen juku nu hilli wadi asiko ga wandi Allah kannen juku nu siki wandi kimmo ordi gana sikan tadi serenga tu serero kanna Allah dinantiya anandu tuna kube hay iga wandi angatu iga ndandi angatu aw hulan ridini tingi angatu sereso kanna Allah dinanta angatu nandu tuna donc Allah kanne manni Allah kanne Allah hayra kama mena kinanga kujukunu kana menyi serebedi ulaika humul muttaqun kum an kutu siru artu hum ya na alif wa lam ka li ta'rif wa takhsis anna tu qirqire ma ku go serebedi Allah kannen jukuti mande na hinga manyadi ala jaba maniya hina al-i'tiqad al-iman billah واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين سكان تادي نصارى تكون له أن من تكون له يهودي الناتي إيسا هدي توي محمد هدي توي كين دي هلو لكن فتا نصارى الناتي موسى هدي توي محمد هدي توي نقول هلو رافتا وبالأحرى إن دنيا مي قلنا قوم أو ياغو كينغ هونو دي سيسا لا يسوتي محمد هدي توي adi kitabe to kibra hori futa la budda min al iman bil kutubi jam'a asu lahidu ni mando maniya lahidu awa akuni mo ko atu indini ngatta kengornadi angana takengurna timmani lahidu nyeni angana kuna am pakara to gadi ko bura gandai awa maganya ko sire gandai anya annaka faram bundi kendi kunenti menga nambara ho sire nyana tin kuna ayi amma kunenti mandi na nyana kuna koso bundi kenyen ati menga na hoburen kanya na kunan koson bondi ay kembe na hoburen tokono na kunan koson tokono kenyan ken katimayna na sehento ngunko ken kan lahdu timen nyugo yayi serega na duntenga ko kinanga digameya manna bureya magolleya maga kaman jamba ken lahdu nyugo yayi donc lahdu kwa worna no gondi kuni ababu koruma sere maga sima bane ngo kinyananda kin bane ne an ana ko bane wasi mene kinye ai kin bane ta kinyayi
kunai ogara bangu hilibe ko kenni aya na tongun ko andiga mendi kennai anga na duntinga ko himbe ya golle masihe anna aduntinga on buguni mo ni kennai ko na ababu horo غادينا الصبر في البأساء والضراء وحين البأس نعم الصبر أو بتين سورة مغنى صبر بلغوا أو بتين لبنيا نان صبر فوارا قتم بقتي كن يعني مغان كورين كوس أو تكهو سودا أن كوين الله تعالى لأن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء سيبنو مالين الله الدعاء وندي نتبك الله كنا نتان تقنو كن يلي الله دا kotanga nari a koto mogo inta ko ni taga husu ina ko ni Allah yayi awlo kun ko ni kin ni nan sabare fara kotendi watenga ne kita watenga na koto mogo ina ko ni Allah yayi inta ho yana wateke di himbe ga dage mi Allah waten sabura annaro lorai anna bugurai anna digarai anta ge islamin nanya anta tigne tige ma ngutai ke mangu anta kan tagedi watin na maga mbugu an salama kun kama maga mbugu an dinan kama anga mundunu mogodi mogobe go gemi Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ati Allah ma watte taga ma gada asharen taga yani fil halal amma watte taga ma gada asharen taga sahare mogobe go gemme aw shari'andi watin na maga sigi sire sugo hunyana himbe kan tagge mi shari'andi كم بالله أنتري ما أنكتو تيجي ما أنكتو حين البعث جاءن ينبغتي صبريه يعني ما غور قننا بسم الله يا يمو بينو كونغا تونغندي كتب القصاص كتب القصاص في آية قصابو بركبي الله صلى الله عليه وسلم غريم مدينة أراني لو سيدو خزرجي يو وصنو ميا بسا أو أن جامني يو هلياني يو هابي مدينة كوني كويا صغريا إراني يو وصنو ميا يوتني إلا غري ما ونيانا بانين سربانين أنا بانين كري أنغوتني جيم بسانا أنصرو هليان كنينا aiwa iwa kinni agana sirbanin ngandi sirbanin gari woti no ko anan fasagai agana sorna ta kinno goya o sirbanin ge maga sorna ta awa hinga da ke mo da kan bawai ikinya mo goya anna ga muni ke komen nganda ke hore awa ke ganda ke komen gare wodi anna hore yake ninga nge komen da bore yambara ikinya mi go kene kenga ke birenga ke wore ni na to ke diga mo hore a anda sikide kewda ayalli na yaga konne nyida a ho gandanya sahare way hara gandanya nan ora me kari donc anya mo salama gondi akan tabaka himbe no gondi aw ken gondi bismillah ida bimma bundi ila kin ngajibini عليكم akamma في القتلى karahurundi الحر يعني في القتل قمو قصاص يعني المماثلة هم منو غمبانا بمبوند مو ميغان كونيا دو مينغا كان مرادوغا أما اللسل نيما القصاص كين القوة كين قتل لقاتل نسل كلا ننكري كين قصاص أرمقنن من لا مري إسلام أون قلن نغند كيني بالمماثلة ميغان كاغون يغو كون إسلام أون كين عندنا وقت بي أقولين تكينا
magan kutondi ado gollendi bismillah alhurru migan gawon be Allah ya konno dake iwo horen kalli بالحر aganda horen kari والعبد iwo yani inta horen kalli ti komen karindinga digami ayaki akuma da kinya koni maninya na hore ganda komen kari an ga qiman tugana igana ta qiman ho ya hara ganda hu hore ndiya nga tugana kem palle ina kame jane bugu hore yugo kedi kem palle ina hore kero kasonga sinebane donc Allah faranga na kuya ga wala ngaro dangani no qur'ana ma gisko qur'ana tidron hore nta kallati kome me maninya na hore nga Allah faranga na kin kodi himbe go nyane awo kome ge qiman tugana haranda gabo hore ndiyanga yo kame jane bakadi awo sine kasunyana bismillah wal abdu والعبد iwo komen kalli بالعبد aganda kome kari والأنثى iwo yangaren kalli بالأنثى aganda yagare kari yani arabu kanne alwanga horro al abdu kinwuru yugo nye kibiranga hori yagare ngo kalla aganda hori yagare kari kome yugo yagare ngo kalla aganda kome yagare kari akem mo bane khani be su kalle ngo kallati kallenga hore yugo nda hore yagare kari ngo kallata hore yagare ganda hore yugo kari ngo kallata kome yugo nda kome yagare kari ngo kallata kome yagare ganda kome yugo kari ngo kallata من الاعتبار المماثلة كنيني في الدين وكين قورني كبيرنا ميغان كاغو كين ودينا نيدي اسلامين او انتكلا تكاهري كليا hari islamin ne komenga aganda kahiri horen kari anta kallatai maganta bilghila kin warni jamba karinde kin andai kin ko ni horen ko kallati komenga kendi islamin ko kallati kahiri nga kendi jamba kanene mani anda posoni kina mabuga sira ma meqya kane na mullin kari here di siranta bakasira ni na gilatu nanti o sigi na ko o gaja ora meñi kam ballinga ay on tarafi kenta khila gilat kite kudrang golli bula to nyawno anga na golli nyama on ko na nyakundo o ken to o babum payni bismillah فمن عادي أيوا سركلا نبي وفي شيء عنده النياها له كندغني من اللي أخيه أخي مبرنا فاتباع كبرنا همبي وكما كنيني باتيا بالمعروف تيم وسرنا دي قرآن ولا كله نو حقرندي أكوي مهلا مريم ما غني هنا نكين ميكلنا غني مار ما غني مي الله تلا فمن عفي له من أخيه شيء min akhi anya halina seren kari min akhi donc mi kalle kinta mare ma gunyi mana kinta ba gunyi mana anya halina seren kari idan ngani ora horenya handa kebrenga himbe ga wan kamma igara himbe kanda de kinya nan kamma sisa aw wajibi nan kamma horen karindenya halande ga wurin himbe kanda agor ni gemu himbe di wajibi nan kama na kembuni ti yarenga na koy ga nan di me kallenta aga gon to gomba ka garo menaga anta bakano kin ato ngawno ana hinnen to gono ana makarin to gono ana me kanuyen to gono ana me demanden to gono bas kibati annam bati mo sirenga aha anga tinda angara ndan kala me ya kebrenga an ko mun ko shakanta kannga de anna batunuti mo ay a ni gemu mo bedi anga ti adiyan tuka ni gan siran kalli parce que andan du tukuna kariya sayanda diga ni nan kara me ya nganta kalli anda hakke yo ko ni kentuka kello humunu diyanga aro logonai aro yana diya nyime nganga ma hokoni
kebirenga kenni dianga nka ngara hokoni e serega yidu kita kalleri bani angana ho sukara wadu ngene yo anna batati kinye kemmo osre bismillah wa ada'un huregumu huren kamanu sugandi yunyani dangani hinu sikidi ono tambon tuga osren kallana de kingi dangani ana diyan ki onya ha maga kingi dangani onya ha maga kundunga kana kingi dangani igannati o ya he ana diyan kini kebirenga karinden ko ni kella khaware de karnilla khaware aywa aganda bara diyan kini ga o kay ya ha maga ana diyan yakini kebirenga harsa karinden wo digani da ma inyahe amaga harsa kundunga bismillah wa ada'un ado kinindin qawajibi ilayhi aywa kata annaga mun awa ya hanuma kin wajibi ne sai kallan ka hana kama imma malanga nigi an kana kini ya kin nga wajibi nga bi ihsanin tisrondin de ya hagar be su kallen kini an kunna magati o ya ha maga na nyam mo yugodi kempe aken ka hana magati iyahim maga kembe nga nyimi ay an ke nan kalli aga ge muhimbe di al ma'ruf ina nya kem mogodi an ka hana na kini bi ihsanin qaso ke kini wala sino qara ke kini an nya kem mogodi bila matalin wala baqsin an ne kini haqqi be kini tangallen kini maga hobugay kin na hobugay kini baqsuma na kini tan go dangini na yamma kini matalunga ma ken kana nya bismillah zalika atike kite be haynan ti tambutuge ngo gemme ya hay ngo gemme dia ngo gemme awa kencunda ngani keni newndinde qoreya billa kamanga adu keni hinna qoreya faman aha kemballe nan same kemayno ay na sukini kenkino yiti Allah faran barke Musa shariyan yani an ga nan dutu na sire kari an kalla nyime o on tadi Isa shariyan yani dia nyantu ne o on tadi ngana suutu na ka huma me nan dilakar na hokka hay kenkin Allah faran yi sallallahu alaihi wasallam sire ga nan sire kari ni dutu na kari alluwanda akarame koy Musa sariya alluwanda aguren kininga komi Isa kalle alluwanda yimma tanya hama anta ku hilli ho kallendi Isa kalle gorge kinin wajibi Musa kalle karne ken wajibi ya hamma anta ku ho kallendi ila koro ho kon islam gonda angingo dina beedi ya himma anta kendi islam awu sori kalle muslim awu me islam awu yahi ma wadi angin kalle yahi ma anta diwo bismillah faman adiyem be kinga yada ya hayem palle yangan kate wo kin dangani alim kin toron denni de aha aga ta ya hasre kallana maka aywa ibulisan ta ibondella khawalla atoka monendini ginda ke ya hedi andi ga meka kani anda kari golle mono de Allah ti yangan kate wono me toranten aga iman ta ga bismillah walakum hayatun atin ngarin ta guyana an kundangani bimme bunde kiri ya haqqala sire dungono oda sire kalle oda tambutuga indigandi aw sinan kun tattaquna agana gadu mogotum me kallenga ay lampai anati jampai ngati hakaran dode tiyan ne gawni awa العين بالعين تياغي كانت تياغي كيف لنا تي هو تو هين دي
keni kanenga na ay sere kari angina karami ya tali hilo makara ay ginde sere kalle gandare bani may to kono allati la ya ulal baati ari sehnyo go hakaranto ay tam bakarenga falakum fil qisas hayat ati ngarin taxun na ke yadi banin to ngarin dey ke bi ngarin taxun ihli sun to ngarin dey wal hayat anda qura sir kallana nda nan dinga na ke kariwin kallame awanya na ba ke bi ngarin magabo me anda quraran ta kallame gore nyawa ya gab gondini bani kono kala ke bi da khanga ni ngarin taxun ke bi qisas sirbani ganda kara nandara sirin kari ambange anti nandi ndaro kasonga na mulim kara ma wara mago kala la kema kandaw kesu muna hawi بعد الحكم بالإعدام يعدم خلاص كيدن كنت هلتي أنقبا كلا أكلا كينا نيا باني تباني أنو تامبيلي سينينا أنت مقاري سيرا سنكاري anda sigi himbe duroti wa nyana o simmene nganda kari kallengeni kebida ngarin taw ake ngo ngarni ke o ngarni nga angaba kalla gore ngabe ngana bugu aywa ayu wun kasonga gore ngabe ngana bugu salle ngana kinyo na sino kara bwa kasonga gore ngabe ngana bugu ndivele ngana kinyo wa sino kara bwa gore ngabe ngana bugu ede pana fedi ngana kinyo ona sino kara bwa a kason serun sura ko nanti tungu nyime am mo sereni aw besu darono aw yamari embatunu wa kebirenga kenda koyi nanti tampille sinen buwa kasonga bo ay sino kara ya falagi nyime ira ho malterde na wara mago kala ikanun denya gana karawi me kalli ya ka himeri agana bu beso bagasera kembale o me duru o me forongini gana li wangala har bantadi هذا هو الحق ولكم في القصاص حياة يا أولي الباب حقرين كولي أورانيا من سوى لعلكم تتقون أنا غدو مغتم ميكالينا ناني كين تاريخا duna lengi demande kesu nyugo wono minu wa munana kolle be islam ngo yana demande kesu ke tawni iwi honsu walladi honsu ken kesu puran anna ken demande kita hinu wari manga dungeti kenye balanta kitana ayu woni annan dungai serenta kallati sere kalle nge jamane di hina yuwe an jamane nan dungai kenga ensemble na wote na pape ngini malli kitendi abugo jamane di zanu la kende kem palle ken kesu gurbanta kinanga wa kaba ko de himmenu go ken kesu finance na gore ngarari mo gosiri kunyi mekiti batenta ken ka hitiya ken kezu himinu gara dabar islam ko na gun sabura aro islam gun golle na shari'an ko na gun sabura kun kezu kun kamanu yime kiti batenta kiya misali amerika kiti batenta kiya nan danga na sere karanta kalami antano imadu ngashene وفي في هناك ولايات العداب جار فيه أمريكا نقول يقولون أنا أمريكا تانكرنا هو كفندي من نجي wono indan ze so ba kaynan diwan kan likiri rankari bo isu gama gemadi i ensemble national arantanya wakilla bo gabe wutun dingo na sagu tampindan jamanu kanun islamin jamanu kanina ngama dungo tike kidde man takinanga i mek di batendai ay woni ono hakare to munyendi ikama honundi ho wona sabu ina bonna halaki o maganya
amri kiti batentai amadu tire ngirni mo be garan kanu ko be ngirni mo be garan kanu an gona famu har bantai ona kasuran don parago me yan kasuran tenga ne ma na kinan amri ki tire men tatta ko sukara anda ho nyanga mi ala bongo surun kanendi akalli anna kinaya wo duna bedi o sage kata islama on blagadi asli jahiliya o sage kinyedi sembente kin wallahu den yigana kin banya kara kinya ay min tanya aga ma kinya taki kinara ya kinya min tak mana kinya بسم الله كتب الوصية إذا وصية إلى كم فردني عليكم أغا كما إذا حضر الموت بلا كبه كلين صابون عند حضري أحدكم أغا يغو بانيا إن ترك خيرا أغا ندنا بريتو للوالدين كبرين عندك أملي أنا كين يانا كودا an wasi isaranun pilli dangani adi marentin tun dangani titile muntakunga haqqan ati keni aywa tongulla kutunteya alla kannanun kamma kida ki ayawa qarana me ki gollen tan mutlaqan kutiba ala saha kutiba qisas kengi batendi me kutiba alaykum alwasiya ay wasiyan piti kemo ko khari andi farla nyani ay ke khari yogo da kallen na hadari wasi ni farda ne hondai karante maka Allah hay gara na buren khiriti khairan to be na buren khairin yede nga koda ngani himbe ga waro no Allah raqinga na munduti halalenga wa bil aks bonen ne nga himbe ma munduti halaleya an ga maro Allah kallilla kinga nanya saranum billah wasiye karake kini mai karake kini mpawai maren tinto bil ma'ruf maga banna hasondi miskini maga ihuni me ke kota ara kona qotondi mawatin haqqan ala al muttaqin kira nya qiyam bimari ki ayanu ngari bane kenda ke wa aya gollengirindi aro Allah farenti la wasiyata liwarithin donc wasiye ngono nga wasiyenta kindalle mada agara himbe no koni siza mando habe ne kindalle manye al aqrabun marentin do ne kindalle munye kebira kuta kentadi wasiye ngono nga ga tinanya himbe no da ay kumpe aga tinanya wakati be khana ku khana ke baadi khana bane sudega na wasiqan talimanda kutunga madunga tay antakini bas ata kan khini bane kenyime la wasiya sirni akada to gadi an wasrin walli na buringa benga maka ado hono yo mai yo habe ma akhil minni aw gulina maka aw shi bo sikan tale sirnga lengu bane to godron an grantor nan khidi an konin tarran qidi harago sare habe janko areme an patun tarran qidi harara an pawago sare habe janko areme donc sikan dadi kuna mare munyi donc na wure gumi annan kuma wasi na haka ni go kini kuya dilanga makara na saha manako kenkini hulaniya basa agan tinta tinto kempa nga intarna khiyeni kem mo gani ga mankam bangi niga min niga remme ara ma sare habe mi habe nga intarna khiyedi do seren na wasi awi batin ka kindalle mo ngoni wasi ndangina kunda be serna kala to gadi annan wasi amare mun dangani minu kan tarno khiyeni wasi nga kempanyu way nan kusana na burin su kana awa wasitai la ara kemparai an na buri an na tagandi sikoi allo wasin tibani misali le sirbe na burin an dai tanjike wujunu tammi allah o kenya wasini kara kenya hulanda
tambille ke wujunu ay kene ko tele munya khalle Allah da ke qahananya demande awa hurendo ikantalle munna kuma anna hurenyi goni ari ikantalle munda me kanne goni ar himenu ko me kanne goni wa kenya ni himenu gantar na ke kita a kusa ga wasina ina guren su kini kuya ikantalle mu juru mutoko atilla hakka yuwa an kabanan kiniya akute ne kiyenyi bismillah يعني قال كي منسوخ يعني على الحكم أكيد تنبرون قنتني لا التلاوة أو قرن دي قرن عندي فحكمها حكم القرآن القرآن يواني على دعاميني أنا نكري أنا كاهريا نقول لين تانو أنا تامو كان قصدي نغني أنا كاهريا كاري بآية يوري تو أكيد وانا كاي بسم الله ati yemmen be anda wasiyen parago kom palle agara muga kini shedanu khana khibarenga aranya kri marakanya jondi kharakenya kundu ayo akenkara aya hure gonin tano akembe gara mugu ara harago mugo be galida fa innama ithmuhu annama harawun deke ayo ajunubunga kinna yemmunya kamma wa harawunu de mangenya na kahitingari anda wutu anda yilla mobe gallanda ken na ken bundi a Allah ta awa himbe gandai kendi anan yayi de inna Allah ta'ala sami'un wasiyyan min diga men mukanan yani aywa ku kana kaga golle be yana ken qatu kigara himbe ko magara himbe saha aywa Allah ramu an wagar himbe nya halle Allah ken qatu to kini gongonde ko mi ganda tu Allah yin gullin sera an wakan na hubrin bismillah faman adi yemme be kenga kanu gilli aywa e wasi yemme janafan akanu mile yaga keta kinyana awa watunden wure awa ne gamundi akenu awak mana digamun ko karakenya kundu oti anna maga yilla yonga ummati ka anna maga deman igollenga kendo nda yilla tabana an kanen amma gari mile bakka to maga amma gari awasawa ngara kata khatawunga awi thiman ma kanu junubunga fa aslaha ke birenga agara surondi nenya ido me nagandini awati junubunta awakin kamade Allah ta'ala qafaranan yani wa hinnanan yani akumana akuni awati qarayikini hulaniya kem balati qarayikini andi ay angara kenko tahana ndak mana yilla anga munda na awara hakrena kamma ati yahom ankilungo de anyi gara kengo kebila kala ken tokono wa kemma ati awati awani hulani woni nge dumiye nadi ada garin to ngo tahillo ati tanabani lawara ay kembi ara simandia kembi di basia wal ma ando ma sa handengal li andarendi aw doru aw kendi anti kundo kendo kenda bana kendi ona kenya nya wa mona kyanya moni sonya wa kensuni na asrondia a karakenya nya umi karakenya uya karisunya nangu amma yilla amma harago anga munda na hinya srondi ba kendari ko ke ko nintenni wal ma kendari wari ki hana warintenni kebire nga hingoni yabi kebire ona soanya wa mona kankanya idi kebire kembidi basia wal ma hulan qawno de honta gen hana ma na simandi hoy wa kembidi basia بسم الله يا يمو بينو كونغا تموني إلى سوم فرداني أنكم كما ويمغمبي إلى سوم فرداني يمو كما كونغا كاني أوصيلا كونغا تتقون أغانا كانوا كتاينغا ويسومين هواي أو يمكن سنندني نسنمين ينقي نكتاين تنبوي أو نكتاي أو أبوي الله سبحانه وتعالى القرآن ده ما هو تغن هو دي سومي كتب إلى غانا فردا دي كما
sume sharia litai ara arri mogo nyugodi nariti mogo yugodi nariti mogo yugodi